Ngemi na nduhio itora-ini ria Kanyenya-ini Kangema kaunti-ini ya Murang'a cia gukenerera kirathimo gia ciana ithatu kuri bamiri ya Joseph Gishuhi ario nao mari na gikeno kinene. Joseph Gishuhi wa ukuru wa miaka 41 hamwe na mutumia wake Njeri wa miaka 32 maugite undu uyu uramakorire na kimako kwona matire meciria no magie na ciana ithatu hamwe kuria Njeri atariirie ati ahurwo mbica ya scan niguo athinjwo kuheo mwana niguo amenyire ndakuite mwana umwe indi ni ciana ithatu. Siku ya leo sikutarajia hivi, ni furaha kubwa sana. Pia hao Mungu wao hajawawacha. Kwa hivyo mtu asitupe mtoto. Njeri augite ona gutuika ari na gikeno kinene ni gutanahirwo na ciana ithatu ni megukorwo na nditi nene yoreri wa ciana ici kwona mari na mwana ungi umwe guku akiuga muthuriwe Gishuhi na niwe mateithagia ndari na wira kumuhotithia kumahuthiria yoreri wa ciana ici. Nimefurahi siku ya leo kwa kuwa nimeletewa maziwa na mheshimiwa Jamlek na nimeshukuru, lakini kungekuwa na mwingine pia msaada, kungepatikana msaada mwingine ningefurahia tu ya maziwa. Na thutha wa gukinyirwo ni riboti igi bamiri ino gikundi kioria wari mubunge wa Kigumo Jamlek Kamau Foundation kirekinya Kanyenya-ini na gutuga bamiri ino na indo itiganite kuria bamiri ino icoketie ngatho kumana na utugi uyu wa mwanya. I call upon the well wishers who can come on board, but they help us. Today we have been able to come with some diapers. We have come up with some naan. Per day, the kids are taking one can of milk. Ciana ici ithatu ni cia tuhi ithi agitariria ati we arebangire mwana umwe tu akiuga we akoretwo ari murimi wa macani na ihinda-ini riri ndarahota guthii wira-ini wake kwona niwe urateithiriria mutumia wake ureri-ini wa ciana ici na no we ororetwo iguru. Nie nderegeire kana kamwe no renda cokire kuigwa twana tuthatu no ndatwamukirire twana kirathimo kuma kwi Ngai ndetirie hinya kuma na iguru. Ingera kumera marumie mutumia mwana ni kirathimo. Aria mariganite na bamiri ino makiuga uyu ni undu wa mwanya kwona ti undu hanikagira bamiri nyingi na uguo magakenerera ona ukirathimo giki kwona ni rita ria mbere marona undu ta uyu. Tangu nizariwe hatujai sikia mtu kama amepata watoto watatu, kwa hivyo hatuichukulii kwa rahisi. Story kama hii sijaisikia tena kwa hii area yetu. This is the first time sijaiona. Aciari a athuri makiurio kwihothorerini wa ciana kuma iri nini guku nayo thirikari ikiurio kuoyaga aciari taya niguo kumahura njeki ureri-ini wa ciana ta ici kwona hari na nditi nene guku ritana rigikio kuri muingi hamwe na andu a wendi mwega gwitikira guteithiriria bamiri ino. Vijana wakuwe tu makini sana. Hii mambo ya ulevi waachane nayo na waweze kushikilia boma zao, waweze hata kusaidia wazazi wao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.